Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Daama bubud, ken ti bulos a buaya. Tampok itangal daw iti panakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipugpug! Akong, ibagta saan amalayos ti ayan tayo? Ay, narod ako. Ay, kasimit dagiti may padpadamag amalaylayos ti balayda. Agbakbakwit dan. Yung apay ngamin adimot lagsar din ti tudon, apong. Ay, sa bali ti panawon itan. Naladawon ti matutudo. Saan akas idiyon mo na? Ano kasta? Saan ko man apanawon ti matutudo ita, apong? Kumaa. Tadandanin agdibos ti tawan. Idiyon mo na. Katangaan ti tawan ti matutudo. Ngam ita ay sabalin. Kanda dun ti matmatay. Gapo iti bagyo. Ta masansan met ngaminin nga ado ti malmas. Nadawalin ti panawon, apong. Wan apok. Talagagaya madimik ikatindita tenged mo dayta. Piing-pintas ko ang medalyon? Wan. Bagay mo apok. Nga may mayat siguro. No ipaunag mo itabadong. Ilamang ko? Ay kitwan narigatan mo adakit di mangagaw iti dayta. Saan da ang maagaw daytoy, apong? Di mo lang mo. Ado ti loko dito'y syudad. Basta saan da ang maala daytoy, apong? Apong? At pasyarta? Sa dino. Kaya't ko ang makita dagiti tao iti malaylayos a lugar. Anya? Ay natalgad ta dito'y. Yung mapantakit din agsaba iti layos. Apong, saan tangag seba? Agbuya talaeng. Ken tumulong ta no adda ka ba ilan ta tulungan? Wanaya. Nalipatak paikit din asaan ka atao. At ada misyon mo dito'y lobong. Uwin, apong. Malawan. Intag pasyar iti ayan dagiti malaylayos. Nilagay ko! Tulungan niyo ko nga! Pangaso! Ay, apay nila kay mo, kabsat! Nagkumpad ka niya kitay ngam nakaipat matan! Diyan ka nasibutan, tinakayanunan na! Nagdakgalay ta buksit mo. Sigapay lang tinangtulong kan ko, ana? Nabartag namin nila kay ko! Ay, tinasayaan! Umay ka! Kasimot dahi ta anak mo at dapay la iti buksit mo! O malamiin sa iti hosto! Manang, sumurot kan ni apong. Taipan na ka iti ayan dagiti nagbakit akalugaran. Nilakay ko! Ang mga nanalmasan! Umay kakit din basang! Una umpay tabagim! Kanti anak mo apan nutan! Apong, awanin ti matatao dito'y. Nakabakit da aminan. Mangrugi matan nga agas-as ti danom! Agat to manglaangan ako! Kasla nagpanawanan dagiti makita ta abalay di ta abanda, apong. Awan ti uray na sa atao ang nagbati. Wan tanag butang da! Amangan numalmas da! Sige, apong, mapantamot iti sa bali a lugar. Sige, itaan ta! No, Ha? Ay apo! Itaan da ita! Nakita kon, apong. Buhaya dayta? Wan! Ay na! Ay alon-unin na ka da ita apo! Uro si gamot apong. Ay umasidagan apo! Agpaubakan kanyak, apong. Anya! Alan, kumayat kit kan iti bukot ko. Agpaubakan kanyak. Alipugpug! Ay, tagilos apo! Sinakayan tamatan to'y baya! Ikayat-kat mo lang dagiti sakam iti bukot ti buaya. Ken di ka umibat iti tenged ko, apong. Nga mapok!
Asidagan tinagsabatan ti karayan ken bye-bye. Nangituruhan na kadata. Di ka agbuti nga pong. Saan na ta masakmal ta data dito'y bukod na? Wan no ilang mas natanin ton makagtang tayo iti adalam. Ay, sapay asidag tayo iti adalam. Oops! Kumpit ka na yung bagitangad ko ako! Ay, ilang mas natan ako. Ay, natayak ka din. Langit ka din to'y ayan ko. Ay, saan langit day to'y? Adak iti igid ti bye-bye. Kat... Ay, tay buhaya sinakayan mi ka ni Agilos. Day tamaya ti kulob na mangmulmulagat kanyak. Ay, nga ta Agilos. Apay nga awan makitak. Ay, buhaya! Dinak man mulagatan. No dinak kayat nga alunonan. Agkidam ka. Dinak mulagatan. Ay, nagkiram lang sa mga buhaya. Manginsutukan sakit di abuaya. Ay, apay ngay akasla di nakayat asidan day ta abuaya. Di amok abuaya. Kat agalon iti tao. Nganday tamatan. Kaslakit di bambantayan nak. Ay, ni Agilos. Nagan ano nga tanday jay. Apay ngawan makita. Ay, sa pula. Mga nodalay kaya sitan. Ay, baya! Panawan kan! Baka mo kamot iti biyag mon! Ay, awan nga nudan nila kay ko, asar. Inalunon nga tan tinakabulo sa buhaya ije Manila Zoo. Ay, natay nga nudan nila kay ko. Ala, no kas naman tinapasamak misis. Awan mabalin tayo. Aklunan tayo langan, apasat amin dagito iti dawal tinakaparsuaan. Awan aga masino pa ingay ti kadwa ka magpadakkel to. Dito ipas ngay ko asikog ko. Ay kat, dahito ti saan mi maibaga, no anya ti maarami misis. Hanggang nupay kasta, di kayo maawanan itinamnama. Saan na kayo abaybay anti gobyerno? Nilakay ko ti ka sa pulak, sir. Saan na ti gobyerno? Ay, grabe mo dito nga babae. Ala, pagkalmahin nyo tirik na yung misis. Laglagipan nyo. Asaan lang ada kayo ti biktima ti kalamidad? Sir, pangaasiyaw. Kitaan nyo basi dagiti kadwa yung apan nakabagiti lintag. Tao mayo kitaan di bodega na kaidulinan dagiti nagsangpot atulong. Ne, apay ma'am. Adda lang takaw ka dagiti kinarkarton a donasyon, sir. Patayin ka, manakibiyang tao. Awan pakibiyangam! Nutakawan mi amin ang mapanawan nga alikamon dagiti tattao. Mananggundaway kayo at tattao. Rumbang amaibalang kayo itilawang. Agmauyong kansan. Sikat ibalang mi itilawang. Lebardo! Ay, butang tahan mo na tanugan! Takibalpasan, tilaban! Di kaya purado kakadwa. Inutak atok kulen dagiti tulang na. Hey! Ramon! Sige, umasidag ka. Di ka agin lalastog. Tama nga no agbabawi ka. Agure ka. Anya dayta yung kwintas mo? Ha? Daytoy? Ited mo kada kami dayta. Dito! Numaparmagnak. Maalam siguro. Sige, umasidag ka. Anay sa natukol sa tisikat ko anay salta ka. Anay. Lebardugan! Isubliyo amin dagiti tinakaw yo. No diyo kaya ti maitulag iti daytoy. Hoy! Sino ka amang ibagay tigasto ka na kami, ha? Kagadwa! Pag-aambulan tayo! Ay, sige! Tira! Yeah! Mabuwal kayo amin akasla ng ban. Anay ko. Imposible! Lupoy kayo matgayam. Ate ko! Urayin nyo dagiti mang posas kada kayo. Hoy! 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 Patawan! Hoy! Di kayo madanagan. Madamdamalang. Sumangpet tay nakabulos abwaya di tayan nyo. Ala!
salbag ka buhaya. Apay surot-surotin nakmat. Ay di ka kalaan. Agpulob ka lang, di ta kadaratan mo di nagtumatla si daan. Ay, bot-bot ng nakmatlatan ti buhaya. Ay, imbang pa ya si daan na kun ah. Ay, Agilos! Sa dino ti ayan mo! Ay na, napnapanan mo't nga tan ni Agilos. Nalmas ka din. Agilos! Hoy! Asino ti Agilos? Ha? Ay na, babae anak katapis ti timpwar. Manipod itilingad ti bato. Thank you! Adamot lang kadwa ko na naipadpad iti dayto nga isla. Ha? Naipadpad ka mat dito'y babae? Asino ti kadwam? Sika nga rod! Aniya? Buhaya! Ay, di ka butan! Kadwak day ka, buhaya! Anya? Ibagbagak nga rod, asida naklaangan. Ngam tibot-bot nga naklaang. Anya? Sa bali ka mat ang tao. Kaya't madagpas si iti buhaya. Wan, hindi naksamot kaya't day ka, buhaya. Surot-surot nak matlaang. Ha? Apay nga katawa ka? Iti day taalangam. Pagan ano nakamutan ngay. Ha? Apay? Anyat langak. Unay kat nga ta kulbot mon. Ha? No alon-onan na ka. Sigurado asa na matunawan. Balisayan day ta buhaya no alon-onan na ka. Ha? Masangong pala timang rabak. Saan ka mabutan? Na mga nusikat si daan na. Sagbaya siya. Sikapay nga mo na ah. Sana day taabuay at ipagtaktakak. Sa pulag ti apok. Amangan mo't no at dalaang di taan na ipadpad. Ay, Agilos! Ayan mo, napok! Sumorotakan ka, amalakay. Tulungan ka namang sapol iti Agilos nga apom. Agilos, tinagan na. Ay, kunakla no Agilos. Sige, tulungan kan. Ay, Agilos! Apok! Ayan mon! Ha? Di buhaya? Sumurot ka dada? Salbag day ta buhayan. Di ka sumurot, kunak man. Nay, Kasta, di ka nagsangit won. Agde di kakit din. Natalgad kayo ni ti anak mo, Mrs. Uray di mon makita nila kay mo. Tado matanti si dadaan na tumulong kada kayo anak kabakwit dito eh. Narigat ti awan lakay na ngagtagibi. Anya ngay nga ron. Talaga kasta. At dadagiti maawanan gasat. Amakalasat no panawan ti kalamidad. Wen matkit di ah. No apay kat ngamin nga adda bagyo kadalayos. Suruan tayo ti agyaman. Imbes nga agreklamo tayo, Mrs. Kapsat! Natiliumin dagiti report mong agtaktakaw iti alikaman. Kadagiti napanawan na balay dagiti nagbakwit. Nasayat no kasta, apo pulis. Ningay lakay ko sir. Nakita yo ka din? Sorry Mrs. Awan mo tinakita mi akas iti imbagam tilangan. Angam di ka madanagan. Ado tinatudingan namang biro kadagiti mapukpukaw a biktima ti bagyo. Masarakan dan tumitlaing nila kay mo. nalpasin ti bagyo. Nasibutan ti ipos na. Ngam di ako nakita ni Agilos nga po. Uray tanda akadwam amalakay. No saan alob na to'y isla, anak kaipadpadan ta, anya nga rod. Dito itan no awan makakita kadata ditoy. Ay, day ta buhaya. Amangan na matulungan na ta. Mas awak mo't iti day ta abuhaya. Kaslada panunot na. Adda panunot na ha? Iso na lang ta panunot ti buhaya. Anya? Magpaisam ka mo, ama? Ha? Pumipig sa ti angin.
ang mga naadamanan bagyo. Ni Agilos! Adda ni Agilos! Apong! Nagtumad nga takadwa yung kinibuaya. Ay, kulas! Ay, napnapa namat! Kunaklano na imaskan! Agawid tayon, Apong. Pimanawon ti bagyo. Ikuyog tanada ito'y babae. Ay, tagano kagayam? Agbati ak dito eh. Ala, mapan kayo. Anya? Na, kasano da ita? Kunakman no. Intan, Apong. No. Ha? Sakay ta kinibuaya. Iso ti mangisubli ka data iti naggapuan ta. Ano ya? Buaya da itan. Panawan talat ta dito yan ah. Aray buaya. At damot karbangan na agsubli iti naggapuan na, Apong. Ala, agawid tayon. Ken naglagipan tayo. Asaan nga amin apagbutbut ngan anabiyag. Ket agdangran. Saan da amangan ano, Apong? Basta saan tayo matasaktan ida. Ditan gagayem, tinaggibusan ti tampok apakasaritaan itangal daw. Iti pannakigasang gasa ti Murtalahiro. Dito'y drama anapaulwan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti direksyon Kirby Riliera. Musika June Ributazon. Computer Recording Technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.